Imibindi ndwi bumbwimbo. Imibindi bwigibingo. Data. Panisha sauti. Imigindi bwigindo. Yo. Abakunzi ba Justice Pro aha mubona turi mu Buvira mu gihugu kibanyi cha RDC, turi kumwe n'umukobwa mutoyi cyane akiri inkumi. Banakwita nani? Debora. Banamwita Debora. Sasa tunataka tuongee na Debora atuambie jinsi watu wa hii mjini wanaishi. Wanaishi hai? Wanaishi mzuri. Mzuri hai, ongeza kwa sauti. Tu wanaishi mzuri hai? Wanaishi mzuri. Kwa kukula. Maiko. Kura iko. Kuna lakini niliona hii fasi yote nilikuwa na rentrée usiku naona kura hakuna kabisa. Ni bana kwa nafama tu siku ya nani ya Songo, siku ya huku Kimanga. Siku ya Songo. Songo ni quartier Songo wanapatia ba quartier Songo. Alo wanapana ku nani? Uvira. Nani Kimanga plutôt. Kimanga. Sawa, kuhusu chakula gani nyewe wanapenda kukula huku sana? Wewe tunapenda sana masamaki. Maragi, bugali, mchele. Vyote vinapatikana sana. Okay. Sawa. Mnasikia sasa, huyu ni Debora, mwananchi wa RDC, anaishi hapa Uvira, quartier Kimanga, Avenue de la Paix ndio anaishi. Sawa, sasa kuna kitu kadogo tunataka urudiemo. Sawa? Unataka unirudirie mwaka katu hivi. 666 chaises chez Serge. Hey y'all, come look at this. 666 chaises. Sikia kwanza. 666 chaises chez Serge. 666 chaises, 6 chaises. Data. Bambi. Okay, mwumvise karamunaniye vraiment karamunaniye, reka turindire ni agatora undi munsi azoza ho gato azokatubwira. Ikirundi nacho unajua Kirundi? Hapana. Aongea yake. Lakini kuambia kitu kwa Kirundi unaweza kirudia mko? Sema twende. Niseme? Inyenda mfano ya njogo. Unyenda mvyenda. Okay, tunarudia. Inyenda muvano ya njogo. Pole sasa. Inyenda muvano ya njogo. Ungesema unyenda. Nini Inyenda muvano. Inyenda vano. Sikia kwanza nikimalizie kisha na wewe utakia kiongea. Inyenda muvano ya njogo. Inyenda muvano ya njogo. Okay, rudia sasa. Inyenda muvano ya njogo. Data. Okay, wakozi wa Justice Pro, mwumvise yuko bimgize. Okay, sinzi uwundi yogishobora. Bakozi ba Justice Pro nababwiye nko mubabona ngaha turi mu gihugu cha kibanyi cha Congo RDC DRC bivana n'ungene ukivuze. Aha ndi kumwe n'umukobwa akiri muto cyane, bamwe sister banakwitaye Kerene. Anaitwa Kerene, uko bien? Ndio. Salama kabisa. Poa kabisa. Nakuona kabisa uko sawa. Sasa pamo kitu cha nataka urudiemo kwa Kirundi. Nitakwambia kwa Kirundi kisha utakirudiemo, sawa? Sawa. Inyenda muvano ya njogo. Inyenda muvano wa njogo. Okay, chunga tena jikosoe, arudie tena. Inyenda muvano ya njogo. Inyenda muvano wa njogo. Inyenda muvano ya njogo. Inyenda muvano. Okay, abakunzi ba Justice Pro,
nkuko mubibona ngaha turi mu gihugu kibanye ca RDC DRC canke Republique Démocratique du Congo. Aha rero mubona ndi kumwe n'abantu babiri basanzwe arababa ngaha nyene muri Congo bavukiye aha nyene, umuhungu n'umukobwa ngira murababona bameze neza sawa. Tunaanzia kwa huyu hapa sister, unaitwaje? Elena. Pandisha ka sauti sawa. Anaitwa Elena. Elena, wewe ni hapa hapa tu mwai mwingine? Ndio. Na huyu garçon hapa kijana unaitwa nani? Mimi naitwa Alexi. Na wewe Alexi ni hapa? Ndio. Okay, mwamaze kubumba turi kumwe na Elene na Alexi. Ni mu kiganiro urazi Ikirundi, ubu niho tugeze, twavuye mu Giswahili ubu twagiye mu Kirundi. Umuntu agatora mwenye ataweza question yenyewe ndamuuliza 2000 francs congolais. Ndio ndampatia sawa? Sasa hivi sawa? Ngomba rero musubiremo iki kintu nataka murudirie y'indeno natasema. Abarundi ndwi abarundi imibindi ndwi bumbwimbo. Hey, y'all, come look at this. Imibindi mbwimbo. Sikiliza kwanza. Imibindi ndwi bumbwimbo. Okay, tunaanza na huyu hapa. Tunaanza na Elena. Ibigindi Okay, bakozi ba justice reka reko sore. Manza ndagisubiremwo hama agisubire. Okay, nanda kukirudiria tena kisha na utagisema. Imibindi ndwi bumbwimbo. Imibindi mbwimbo. That's nice. Pandisha sauti. Imigindi. Yo. Wapi? Uwambere kiramunaniye reka twumvirize uyu nawe sawa. Imibindi ndubungimbo. Imigimbi mbwimbo. Umviriza imibindi ndwibumbwimbo. Imigindi mbwimbo. Bakozi wa justice mwumvise ko kibananiye ibihumbi 2 by'abakongomani baracitse. Okay, ngoma ndababaze akandi kantu koroshe cyane sivyo? Natani bahurize ingene question rahisi sana. Mbe mwabagabo aho bantu bahababoheye? Sema tena. Aho bahababoheye? Baboheye. Okay, turavuga gusa gatonye aha bahababoheye? Abahaboheye. Uwambere kiramunani. Okay. Aha bahababoheye? Hababoheye. Lakini mimi niliweza. Wengine huyu naye okay. Murabona turaronse n'uwundi dada banakwitaye? Mimi naitwa kwa majina Kiri. Unaishi hapa Kongo? Naishi hapa. Quartier gani? Quartier Kabindula. Sawa. Hapa ni Uvira sawa? Sawa, naenda sasa kupoze question. Yenyo tarudiria ye mutu. Sawa? Abarundi ndwi imibindi ndwi bumbwimbo. Imigindi bumbwimbo. Asikia, pole tu. Imibindi ndwi bumbwimbo. Imigindi bumbwimbo. Okay, imibindi ndwi bumbwimbo. Imibindi bumbwimbo. Stop it! I can't take it anymore. Anzia njoo uanze hii. Sawa. Ukakata kidogo. Uanzie njoo him ndindiro. Abakozi ba justice ndabona yuko umengo cabananiye. Mi bi ndi ndwi bu mbwi mbo. Sawa, imibindi ndwi bumbwimbo.
Okay, ndabona cabananiye amafaranga 2000 francs congolais arabacitse turayasubiranye inyuma turasubiranye mu Burundi. Sawa, bye bye.